Ukuthi TV siyabingelela kakhulu yabona enye izinto engicabanga ukuthi namanje isaba nawo ubuhlungu obukhulu noma ibe nawo umthelela omkhulu empilweni yami ngeke ngiqamba mangena lapha ngaphakathi before ngena phakathi impilo ngeke ngizosho ukuthi ibe right kodwa impilo nje ibe right ngomuntu kumfundisi ngiphila nabantu kakhulu kuphusheka ngendlela engangiphusha ngayo right clean ku right yonke into ngiclose nabantu abaningi kuneminyaka eminingi eyayivulekile futhi enye uyibona ukuthi isavuleka ngangena ejele 2020 January 28 enisolethi kunabantu abaningi engingababonanga eduze kwami engangilinde ukuthi ngizobabona uma sengisejele nenqwaba abantu engaze ngibabone eduze kwami nenqwaba yabantu abahlehla through ukutholakala ukuthi ngimbandakanya noma ngisecaleni lokudlwengula ngitholakala kuthiwa nginecala lokudlwengula kwahlahla abantu abaningi ukukhonza ngaphakathi akukhonze kalula akukho lula kukho nje lula na kancane ongathi umuntu uthi kulula ukusonta ngaphakathi noma ukukhonza ngaphakathi ngabe udlala ngesikhathi ngoba engazi akukho lula ukukhonza ngaphakathi because kuyenzeka ekseni ngesonto nithi senilungisele senigqokele kufeni nivuke ekseni niyobalwa niphake nithi senigqokile nje seniqedile ukuthi senizobizwa nihambe nesontweni noba niyalandwa vele uzothiwa esectioneni usekugwaziwe isiboshwa vele kuvalwe ijele lonke ke ansayi ke esontweni enye izinto ayibhlungu leyo njoba ngeke ngasho nasekuqaleni ukuthi ngingafika esikhathini la khona ngiyeka nje ukukhonza ngibona ukuthi hayi le angathi ayidalelwe mina ngenxa yobuhlungu nangendlela okwakuyiyona kwaze uba isikhathi la khona umuntu esephuma ke sephumela ngaphandle ke February uma ngiphuma angifuni uqamba amanga ibandla engikulona engahamba ngikulona ubaba kanye nomama welcome ngendlela engangiyona noma bebeqala welcome ngayiqaleni because nangesikhathi futhi ngiphakathi ejele bebe ngisupport bebefika bezongibona bebe ngenza nje ngizizwe ngundodana ngempela kubona abangifulathelanga noma sengiphumile futhi banginike support abazalwane futhi bebandla banginike support abantu ngeke kancane bengemanzi khona la ubona khona ukuthi lapha ya khona lento okucwaseka abanye abefundisi abaningi kunakho lokho ukuthi yabo kunalelo gama lokuthi umdlwenguli yabo kunalelo gama lokuthi umdlwenguli kwabanye abazalwane lo gama lokuthi umdlwenguli nabantu osekunzima nokuthi bangi-invite just because banalento ukuthi umdlwenguli lo and abanye sebawazi futhi both sides of the stories but banaleyo nto esasela ukuthi because omunye wazi wangiconfront nje wangibuza ukuthi angiyawezwa nama side onke ezitoli izulu kodwa wakhwetshwa kanjani pho yabo nganaleyo nto no mfowethu yazini you are the big guy unemali yonke una yonke into ngiyacela mina hayi kabi ukuqhela eduze kwakho because uma umbuzo njengalo angazi uzophendula ngithini ngoba angiyona inkantolo mina inkantolo mhla ingigwebelanga ukuthi ngidlwengule umbali nama grounds okudlwengula umbali yangigweba ithi ngumfundisi I'm a leader akufanele ngitholakale nginecaleni nje akufanele ngisonakale so ke basenda futhi imlayezo kwabanye abantu besilisa so ngizothi maphika ama grounds lapho noma ngizothi yini ngizothi ngagwetshwelani so angeke ngikwazi ukuphendula into efana naleyo so ke what I'm trying to say is uyabona kwabanye noma ngizama ukusondela kubona but bayaqhela and kaze kufika isikhathi la khona nami say no angidecide ukuthi nami angiqhele kubona because ngiyoze ngithi ngiyangena futhi bese kuthiwa hayi unobambe umkami unobambe ingane yami angiqhele ngisondele kubantu engibabona basondela ngenhliziyo emhlophe kumina
why umbona kanjani umuntu osondela ngenhliziyo emhlophe kwena umuntu okwazi ukuthi uma ngikwazi ukucheck ekseni nawe uyakwazi ukungichecka ngelinye ilanga angingabi mina njalo oyifakayo kwena ngibona ukuthi awufuni ngiyifake kwena so ke ama invite ubona ukuthi ngiyaku-invite mina but uyahluleka ukungi-invite so that means kade eqaleni ubungi-invite so manje awungi-invite so ke yonke leyo nto leyo hayi mhlawumbe ngikhalela ama-invite noma ngikhalela ukumenywa noma ngikhalela ukuthini no but ngifuna ukuchaza ukuthi yonke into eyenzeka uma uphuma ejele ayikho mnandi kuneminyango nje evalekayo so ngala ekukhonzeni uyangempela ubone ukuthi ngiyaya nje ngiyokhonza but kunala ufuna mina nje kunamabandla engasayikhona just because hayi ukuthi ngezwe kuthiwa umfundisi wakho na wathi no angikhona just because umfundisi omunye washo kumina face to face yabo kuthi ayikho umuntu engihlanisa nabantu abadlungulayo so yabo omunye nje wangicela kahle Zulu cela mina nawe singabe sisaba ubudlelwano ngoba ngizobukeka njengomuntu odlungulayo nami and yonke leyo nto ifika enhlizweni yomuntu ifika engqondweni yomuntu olimele elinyazwa ukuthi laba abantu abamfake lapha ejele bamenza bamnemba ngegama lokuba umdlwenguli bona ngala bayavuma manje ukuthi lento esasiyenza sasingayitshethi izoba serious kangaka siyaxolisa and the end of the day ukuxolisa kwabo fanele ngixole mina kodwa ngala lisela igama lokuthi uZulu wayeboshelweni umthobisi wayeboshelweni wayeboshelwa ukudlwengula ngiyini mina manje ngomdlwenguli so ayigama elingapheli noma ungaba nama-million awangi-excite mhlawumbe umuntu uthi hawu nangeqamba amanga yes imali yonke umuntu uyayidinga mangaba ne-million manje ngingajabula mangaba khona umuntu athiwa nayo imali Zulu yasiyakupha ngingajabula kodwa igama leli elisele ngoba noma kuthiwa kufika umuntu elikabalela bhilidi elikamthobisa iZulu uyena oyi-owner yes uyini hayi suka awungiyanga lo muntu loyo wabuya ejele loyo edlungulile yabo so engizama ukuchaza ukuthi even emasontweni khona la ubona khona ukuthi hey angingayixanga ukuya khona cause angeke ngize ngamukeleke angineliswa ukuthi la eIFC okuyibandla engisonta kulona ngiright khona ngamukelekile khona bayangithanda abantu engikhonza nabo noma engisonta nabo ba right but kokunye nokunye angiqhele ngibe kude ukucwaseka kukhona kuningi futhi baningi futhi abafowethu abakhala ngalokho abaphuma esiphuma nabo ngaphakathi ukucwaseka kuba khona abantu bacwasa ngisho even emphakathini but kakhulu emasontweni kukhona ukucwaseka uzizwe ukuthi you are not welcome ubone futhi ukuthi mosondela kubantu bayahlakazeka just awukho welcome igama bahamba nomdlwenguli so obvious mabenamathela bexoxa nawe uzobona labani kushuthi nabo sebengabadlwenguli automatically kade akukho njalo abalazi side le story zombili but ke ngoba kuleyo umsebenzi nje iWest nje iWest lo msebenzi into engeze ngikhulume nokukhuluma iWest bancane abantu abaphuma ejele ku100% mhlawumbe is only 10% abantu abaphuma ejele bathola umsebenzi nakho umsebenzi bawuthola kanjani thothi ngithola ngokuthi ngazi omunye umuntu osebenza khona safe ngithole yena ke ngikwazi ukusebenza but the rest bakutshela ngendaba zama fingerprint yonke leyo nto asihlali sithi dekle sithi uzohlalela ngoba fanele uvuke kondla ingane kuphila umndeni wakho umuntu uyazama kukhulunywa ngama fingerprint uma uthi uyazama kukhulunywa ngento eziningi ugcina ungasizakali and I will say this anganoma ngizothi uhulumeni wethu noma umphakathi wethu ngiyacela uma siphuma ejele singabantu nathi kuyenzeka ukuthi ke mhlawumbe ngingene ejele ngilenzile ke icala but mase ngiphuma mhlawumbe ingqondo sishintshile sengifuna ukushintsha impilo yami give me an opportunity nginikeze ngikudayisela amaklabishi nginikeze ngenze something onganginithi ngenze ngigundele iceke ngiklinele iceke or anything engayenza uma unamandla okungiqasha somewhere ngiqashe ngenze something because ngesikhathi engekho ama opportunities akekho umuntu indoda nje endala njengami akekho umuntu ongathekelana nami roll on every month ngithengele underwear and all the stuff fanele ngivuke nami njengendoda ngisebenze ingakho kabanye abantu thothi ba end up kuthiwa lo yana uyaphuma uyangena ejele just because uyahlala abantu there's no opportunity ekhona eqhamukayo konke la fa khona iCV akafanele afihle ukuthi une criminal record
So once babuka iCV ne criminal record noma uthi uqualify kanjani ukuthi bamqashe bayithathe bayibuyisa eceleni I decide ukuthi into engcono engayenza let me go back ngiyokwenza lento ebengiyenza sekuqaleni. So ke engizama ukuchaza ngamanye amazwi amasonto awangababandlululi abantu awangababandlululi yes akuthina sonke sophuma sishintshile futhi akuthina sonke sophuma singashintshanga but sicela singababandlululi umuntu mayesephumile welcomeeni mthandeni msupporteni msizeni unyaka ukuphela konyaka uphumile ejele uphela uzwe ukuthi kunzima because usuku uhlanganisa lapha nalapha kungahlangani sekuhlakazeke bonke abantu mina mangiphuma bekuhlakazeke wonke umuntu engene ejele ku100% mhlawumbe it was only 30% abade beseduze kwami ngingena ejele ngaze ngaphuma nabakhona manje almost u70 to 60% ubuhlakazekile namanje futhi most yabo basahlakazekile but angeke ngize ngikwazi ukuthi ngihambe ngibabuyisa or ngihambe ngichaze istory sami kubantu ukuthi hayi bo kwenzeka ukuthi kwenzeka kanje ofuna ngisichaze istory sami isona lesi ngisikhulumayo akukho kunye.